Biyag ti tao. Virgie, apay nagluluwa ka? Wa, malagip ko lang amin tinapalabas. Tinapasama kadagiti dadakkel ta. Friend, Kaslang kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ninanang ko. agpadata friend. Agpadata iti marikrik na. Agraduara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagraduara kon. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirumbang agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, at ti diplomat. Sikat ti pangisagot nak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayim ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman nakmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyom. Saan ko amagteng ti kastoy. Saan ak amakaadal. Adun ti utang ko anaimbag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mati sumublat nga agiskwela. When Ivy. Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalem. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alakat good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta ije boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga rod, friend. Pagyamanan mi met dagiti ado a bendisyon nga ipapay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Malamangan tayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagadunto pa Nana Flavia. Basit la dayta. Daytan ti regalo kan ka nagraduar, Virgie. Agyaman ak Nana Flavia, nakaananos ka unay kada kami itigayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yo, babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Nana Flavia. Oops, awan tag sangit. Sango ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Malalala, mangan tayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo. Ta sigurado amarabyan manen asumangpot da itay. Napanmanen si Mukmon iti arak di takaaruba. Virgie, nakalpas ka niti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos. Awan mo't nga tanti pambar mo. Janos. Adda pa'y responsibilidad ko iti biyag. Anya? Jegayim ko tinang paadal kanya. Iso nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayim ko. Tapno makaturpos mat akas kanya. Saan ta pa'y nga agasawa? No bilang lang. Agayan ayat talang. Tano nakasagana kanton, apay kasar kanyak. Isunton ti pa nagsimpata. Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanyak. Iso please. Aklunan na kuman. Janos. I love you, Virgie. Janos. I love you, kunak. Sige man langan. I love you too, Janos. Agyamanak. Promise, di kanto paldaangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasa ang
iti board exam. Ay na, talaga na ayat unay ti Diyos ka data, friend. One friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak. Tano addan trabaho, ag-eskwela kamatan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Ngam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadal, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayong ton madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Sige. Agyaman na ka. Sige. Awagan kan tumanon inton madamdama. Bye. Bye. Kastoy gayam tirik na ti maaddan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak, takas kini Janos tinagbalin a nobyo. Ay, madanagan akmat. Tamang ano. Nulukwan nakto lang. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga adu dagiti agusto kan kuana. Sapay la kumata dinak to alilawan tinubyok. Siyak to kumalaang ti ayatan na aginggat ingana. No kasta. Saan pa nga mo di gayem mo? Di maipapan ka data? Saan pa'y tamabainak amang ipod no? Apay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. Mabainak. Iba inak? Kasta ka di, Virgie? Ni, saan? Adda ngamin saritaan mi. Asakam to la makinobyo no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpat ka. Agyaman na. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalako ken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Kandinak to isukat iti sabali. Promise. Sikan to lang ti ayatek. Aging gatong palbiag ko. Ang mga makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Ket panawan nakton. Saan to ang mapasamak ti kasta? Jack maaramid day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. Aha. Oh, at iti pagbayad mo. No kasta, nagsweldo kan, friend. Wen, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyamanak. Ngam, sobra da ito Alan, idulin mon. Tanaimbag lang adda ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyamanak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan ka iti nga allowance mo. Adayo adakdakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldok ita. Ngam ti sweldom idi ka sales lady. Agyamanak, friend, Talagaan na ayat ti apo ka data. Tauray kas nila ang ti trabaho kidi. Na isakripisyok mutlat ta ti panagadal mo. Isa nakagradwar ka iti kolehiyo. Wen tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte idi. Agasom da ita. Dandan ni sursurom amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Wan dakkel atulong dagi jay, friend. Wen, kat day ti pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmet nga rod dagiti ado a sakripisyom. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan, friend. Kasar nga rodo na pare. Anyat kukum ngay. Mapmapanan titawan. Adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya? Ni, apay ngay. Nobya mo, hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare.
Ang awan pa iti saritahan mi akasta. Mabayag pa mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majinobyam, pare Janos. Na minsan la nakita, ngam nadlaw ko ang natal na babae. Nasingpot siguro da dyan niya. Wen pare, talaga na singpot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta kato. Ay, bakit mo? Damag, napailang. At nagkatanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita nakainom akon. Pangaramatam nga rod iti kwarta. Basta. Dahil magaso. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya. Naipos manan. Apoy, naipusin tayo abang. Manumutlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamot la a kwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damat permita nga agpapabang. Gam di mo pala ipangato ti abang. Dagi siya, dua pa baya border ta iti may sa kwarto. Kaasida nga rod. Ang mumat nga ulilan ademang dagi jay nga agayam. Kagat, maestra mata dyan maestra. Ni Berje. Dakilang ti sweldo na. Regular pa yan, iti pagi sursuruan na. Sana ya? Ngam iso ti mang papaadal ijay gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Agiswila pa ilang amin ko bakbakitanan. Apay aya apakibiang am ida kato. Kasano diyang pakibiyangan? Kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na! Malugit ah. Ipangatom ti abang da. Awan da ita asi-asi. Isudak iti at imasyan kadata. Tagpadata ng awan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragrag sakak na si Katikaduhak. Mapukaw ko amin nun basta saan na si ka, friend. Uray siyak, Ivy. Patpatgan ka unay agayam. Kaslakap sa atin ti pangibilbilangakan ka. Kasta akmet, friend. Adun dagiti nagdaldalanan ta. Doon niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ti kasto pa nagtintinulong ta, friend. When Ivy, day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy, aday pudnokan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend, sorry. Ngamyak kayat nagiliman kan ka. Iso nga ibaga kon tagpaiso. Kat sapay ko mata maawatan nak iti daytoy. Sorry. Ngam inaklon kon tinabayagan nga agdatdaton kanyak, Ivy. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga adda trabaho na. Diyak nakauray. Ivy, kagura na ka di. Sorry, ha? Apay kumakagura ka. Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaguraan ka, katawan mo't dakes nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakid din ang makirelasyon? Win ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta atulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, may kawa akon a friend. Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dayta ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kunti amin. Basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend.
Patpatgan kamat, friend. O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman nak, Virgie. Ne, sobra mo daytoy. Una na, nayuna kon ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mo't ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mangmangagyukin ni tatayo akato. Di yu ikaskaso balasang ko. Amuyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensyaan nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayem ko. Ngamin, adun ti na itultulong nyo kada kami. Ken, uray ti kadwa mi nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay kano anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mo't adakdakkel ti abang da. Tanalawlaw ang amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alaan yun, Nana. Basit matlatin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala ket agyamanak nga rod. Naimbag man, tana regular kagaya man iti pagadala na pangisursuruhan balasang ko. Wan, Nana. Ngunay dayta na pa nagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Ha? Amom, makadlawakan ka. Anya manin. Sika talaga. Manipod ang denobyam. Kanayon ang tipagwapom. Uy, inspirado ka niya. Agtal na ka man. Rugyan nak manin ha. Intaman langan. Bisin mo la dayta. Us! Mapantang arudan. Anyamat din na ngayatam itinobyom, friend. Umuna, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na nakadkadwam mo ano nakuykuyog mo dahi siya alalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan nga agar-aram kanya. Katno apay anak ko nakaman nakaawat, naanos anaguray. Sigurado ka anasingpat dahi jay? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton na aladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janus. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta, manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kon iti FB tinubyam. Talaga kayang anapintas ka. Oh, Kat. Nag-friend request ka ko man ha. Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kat agbalinton ako marim da jay. Anya? Siyempre, ay kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso amare. Kulam tumutin ni tinobya ka. Ha? Ayaw na niya. Janus, awan ka di tikabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang tikinasutil mo. Ang mga noad da kaingas na kabsat no. Awan, agmay-may sa lang ni Virgie. Jay gayim na. Agam jak pa mat nakit-kita ti kanayon ng istoryahan kanyak agayim na. Gayom? May mayat no kabsat na. Ta sigurado anapintas mat lang. Awan nga rot kabsat na. Ngayam bayam. Tajay to gayim na tiyak mamukan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Diyak mo ha. Ang mamuam to pare. Diyak pa nga min nakit-kita iti personal. Papanantahan? Agpasya ta iti balay. Anya? Ala, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan da iti dadakkel ko ita iti balay. Nagbakasyon da iti probinsya. Ha?
Ipasyar kay di balay. Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan nun. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang nga ipasyar di balay. Mabiit ta lang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gayam. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y. Agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag na edan nyo. Asaan kayo nga agab-abang? Uwan matkit niya. Nanginangag pa ti abang itan dito'y syudad. Ado nga minan dagiti umagnaed dito'y. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak? Kahit mo? Anya? Sika Sa anak nga inom iti ara kanya. Joke lang. Agam no kahit mo? Adam mo tariduhain. Saan? Okay nga Rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman ton, Han. Itulod ka ton. I love you, Virgie. Janos, inarakop nakmatan. Sorry, Han. Ngamdya akong magawidan tiriknak. Janos. Ay, etan ka, Virgie. Saan, Janos? Ah, Sorry. Ngamjak kaya't amailawan ta. Sapay kumata saan aday tati pangguraam kanyak, Janos. okay. Lading itak. Ngam nagpailuyo sak itiriknak. Labia, nakitam di nakitak. Anya man ang tinakita malaklakayan. At damot nakakutsay anang itulod ni Berje aburderta. Kat anya kumaita. Umampang samutan da di aburderta. At damat kun ditulod kuanan kat nakakutsipay. Agtal na ka. Inton kwan mangagda ka. Nubyo na nga tanday jay. Asawain dan samutan ni Berje. Bak nang nga tadya mga asawa. Barupay nga taday jay. Amangan no damo asawa na. Amangan no kabit lang mo ni Berje. Ay, nakado ka manen ako nakato. Naa. Day takot nga min ti paglaingam. No da makitam. Tila pagturturungan ti panunot mo. Advance unay nga min ti panunot mo kat. Sapay pasig a negatibo dagiti ibagpagam. Kahit basul ayat agdamag. Agdamdamag aklang may. Ay na, saan ka nga agdamdamag? Agpugpugto ka. Ik-ikam iti dakas akay papanan dagiti amin a makitam. Nang rona no may papan ka dagiti babalasang aborderta. Kauri si kamag. Nagsasaw ka. Kaslawan ti pakababalawam. Ha? Apay na saya at ayamit teraramidam. No may papanan ka dagijay ababae. Agpudot kan. Espesyal nga min dagijay ababae kinkakait. Saan mo akap kapin ano dagijay? Ipakat mo manan ti kinaman naging bubukod mo, Kato. Na. Kakaasyak dagijay ababalasang. Tamaasyanak iti kasasaad da. Awan ti kabagyan da ditoy. Kasla di mo amo ti pakasaritaan ti biyag da mo. Rumorak. Papanamanan. Indak agpangay. Di ka manan agbartag, Kato, Dipindi Ay, unay lakit din day tang asawak. No kaano alimbakay, isumot ti panagbalin na nga Saan mo't asigod akas tiyay? Ay, sakit ti ulo. Hello, Virgie. Hello, Ivy, friend. Ayan mon, Rabin, di ka kadipay agawid. Ay, sorry. Jackmot na i-text nga agpayson. Ada gayam dito internet shop. Ada research ko dito Ha? Kasta aya. Sige, anya nga oras nga agawid ka. Harabihin to siguro, friend. Past 9 siguro. Mabisinan ka ditan, friend. Saan? Nagmerienda kita Okay nga Rod. Rumor kami ita kini Janos. Makilugan kanton nga agawid. Apag iso amalpas kanto matan. Okay. Ag-text sakto nga ron na nalpasa kon. Oh, Antoy, Han. Ni, apay da ito Nangitik out akon para itigayam mo. Anya, agyaman na ka. Kasi mo tigayam mo. Anya, mapantan?
Janos, na-text ko matan tigayam ko. Dagasan ta iti internet shop nga ayan na. Ay, agyaman nak. Na-save ti pagtaksik nga agawid. Ivy, friend. Aywan, isa ni Janos. Han, ni Ivy. Tipat-pat ka ko na yagayam ko. Hi. Hello, bayaw. Ah? Bayaw? Wana, takas lakabsat ko ni Virgie. Iso bayaw ko nakon kan ka. Anyan. Narabak gayam to'y gayam mo, ahan. Ay na, iruwam mo ti bagim dito'y gayam ko. Tatalaga akasta na. Good morning, pare. Oh, kastamet, pare. Ayun gayam, pare. Sapsapulin na kanibus ito'y. At dan sa ibaganakan ka. Kasta? Mapankanton iti opisina na. Uwan, pare. Apag iso. Ado, ti papirma ka ni boss ita. Ayun, pare. Nakitak di inyapload mo. Asino di may sa akadwayo a babae? Ni Ivy. Ti gayam tinubiak da jay, pare. Ha? Iso ka di dayjay ti bagbagam a best friend ni Virgin. Uwan. Kinapudno na. Idilakal man anaam-amok iti personal ni Ivy. Nagpintas matgayam, pare. Ang padadaan na pintas itinobyang. Pare, mabaling. Ti? Ti agpapansing, igay gayam tinobyang. Yung amunak man mat. Loko. Timing mo ta. Saan kami pa'y unay a close? Bayam. Tano makasiningad kon. Isunton ti panangyam amoken ka. Tano ita. Ay sos, mabahinak pa'y mo ta. Iso a timing. Friend, bilibak mo tititipom iti may sa alalaki ah. Oh, apay ka di manen, Ivy. Mabalinan. Ti? Ni Janos ah. Mabalinan aparakan ka, friend. Pasadun. Anya? Pogi lang arudan. Matchupay. Madlaw nga agjijim ni Janos. Sexy body nga minkat. Wan, mamindwa ka no amapan ijay Jim ni Janos. Kan siyempre, gid-gid tanan iti diet. Isumot lagayam ah. Ay, isumot la saan nga agsidaunay iti karne. Natang titinira na. One friend, talaga a vegetarian ni Janos. Mayat nga rod. Manmano ti lalaki akasta, friend. Day tangarad tinadlaw ko kini Janos, Ivy. Disiplinado iti bagina. Mapili laang dagiti ipapauneg na. Health conscious nga rod. Ano kasta? Imbagamon, friend. No kasta. Puno nga adan nobyo, jagayo mo, Ivy. Wala na. Ay napasensya kan balasang ko, tila pakibibi ang akmatan. Ang concern naklaang ngamin kada kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanyak? Taga ano nga, iday di anobyo na balasang ko. Pada nakadimot lang agisursuro tinobyo na. Saan na? Pribado akumpanya tayan na. Sa bagay, nahustuan matan iti edad. Agpada kayo ang nahustuan iti tawan. Agad-adal ka pa'y laang mga balasang ko. Wen nga rod na. Masapul ang makaturpo sa kiti panagadal ko. Ipasdak mo kit diti agadal. Tuladom di gayam mo. Asala na kinobyon, idinakalpasan iti panagadal na. Kun, nakastrakan iti trabaho na. Wen na. Day tangarod ti pagbili bakit igayam ko. Takinapudno na. Nabayag ang nagaram day di alalaki kan kwa na. Agad-adal pa'y laidi na. Itala nga inaklon na. Wen na. Naanos mat nga ron day di alalaki balasan ko. Wen nga rod. Barang di nantulok kung ti gayam ko Amom, da kayo iti gayam mo ti mapampanunot ko no daduma. Ha? Apay na. Kasanun tungatan no makiasawa kayon ton nga agpadpada. Kapilitan nga agsina kayon ton. Ay, sapay ko maata din tumapasamak day tanana.
Ngam posible ang mapasamak ti kasta, Ivy. Malaksid nagbakbakat kayo abalasang ijay gayam mo. Nana, Siyempre, no makiasawa kanton, yawid na kan ti mga asawa kan ka. Kastamot kin ni Virgie. jak amo ti sungbat ko iti dayta, Nana. Basta ti amok, saan kami nga agsina iti gayam ko? Hello, Han. Oh, hello, honey. Umayak dita ita. Ada ginatang ko apang rabyan tayo. Saan ka nga gluto? Ha? O sige, sikat ni makaam mo. Han. Oh, apay? Anya nga oras nga umay ka? Ita na. Honey, favor, please. Oh, atay pagatang mo? Awan. Dagasam la kuman ni Ivy iti pagadalan da. Dismissal na ngamin ita nga orasan. Kastaya. Sige, awagang mga rudhan. Ibagam taurayan na iti pagadalan da. Okay, Han. Agyaman ha. Urayak ka no dito ni Janus, kung natigayam ko. Umay ka, Ivy. Ay, Deji gayaman. Wen Janus! Naibagan ni Virgia kastoy nga oras ti dismissal mo. Wen, ala, nakababainan. Sinukunak pa yan. Wen, tamapanak mo't lang amin iti boarding house yo. At ginatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out ang iti restaurant. Agsasango tayo nga ag-dinner. Ha? Ne? Apa yan, Janus? Agloko mo tilugan ko, Ivy. Ha? Adagayam auto shop dita. Ay, naimbaglakit din. Ta dito iti nakadadailan to ilugan ko. Pasensya ka na, Ivy, Mabit lang. Mapanak bit dita talyer. Mangkita, no adda maayabak amang repair iti lugan ko. Ay na, pasensya ka na, Ivy. Napasubo ka na nagnag na. Nairanamot na nagpalya ti lugan. Bad trip na dya lugan. Okay lang. Anya nga rod. Amang ano kayat nanti masukatan. Kumangarod, hanggang mawan pa yung budget. Dito yun ti pagurayan tayo ti taxi. Okay, Janus. Ay! Tibag ko! Tiyawanan ba yun ang manipdot? Uray na, dito! Hoy! Janus! Maganad ka! Adto yung tibag no, Ivy. No, kasta? Nakamatam day jaman nipdot. Kapag isungat na nakita ka, pulis. Iso nagpatulong nga kadakwada. Ay na, makapadanag mat. Di mo la kuman kinang kamat itay. Nakabutbuteng. Amang ano si kapay ti may sagmak. Agro ang dagi at tao. No dita ikan ida iti pagnakmanda. Kanayunan dan. Iso arumbang lang tinaramit ko. Pare, papanan nyo. Ay. Kaya magmag na kayo. Nasayata nakita na ka, Jade. Ay, magdadahil nga min tilugan ko. Tas na ayo. Ano, lumugan kayo. Naitulog kayo. Papanan nyo ayo. Ay, ijay man boarding house da, Ivy, Jade. Sige. Umay kayo nga ro dun. Virgiani, ada kadwa mi asimang pat. Katrabahwak ni Jade. Hello, Virgie. Hello. Agyaman tenlugan mo dagito'y dua. Awan niya mo na. Napintas gayam talaga tinobya ti gayam ko. Ha? Kastamat tantoy gayam mo ani Evie. Agpada kayo pintas. Thank you. Ala, agsasango tayo namang rabi. Sanin bro. Agawidak man tan. Tadaw pa'y aramidak iya balay. Agyaman aklangan. Hello, Ivy. Ayan mon. Maluman, friend. Friend, awan pagluganak nga agawid. Mabalin ka di adagasnak manan ni Janus. Idagasnak ni ta boarding house ta. O sige, mabiit lang ang tawagak tinobyo. Rabin, awan pa'y lang ang dagiti doa. Ay, makapadanag mat dagiti adwa. No muna katjak makontak dagiti cellphone da. Amangan kit din no nakasalaw damanan iti managdakdakas. Kat
Ay na, sapay la kumatasaan ako. Adda nagsardeng alugan iti batong. Isuda siguron dagita. Ivy, apay anarabyan ka. Ayan ni Janos. Kwa, ay, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaol man ng tilugan na. Anya? Nagbati ni Jano si Auto Shop. Bambantayan na tilugan na matartarimaan, friend. Ha? Ay na, naimbag man, taad dapay lang open a shop iti kasto yung oras. Kwa, 24 hours samot na dyan shop. Sige, tagsukatak biit, friend. Ituloy mo di maturog. Kinapudno na sa anak pa'y ang naturog. Inururay ka. Kasta ka di. Ay, pasensya kan, friend, Ay, naturog ako malatan, Ay, kasano ang makaturog ak no, agdanda nagakmat, Ivy. Di kay makontakin ni Janos. Ay, sorry, friend. Na-empty battery nga min ti cellphone ko. Kat ni Janos, talaga ka di anak ka off ti cellphone na? Tsaka mo, ngam kasla na ibaga na empty battery matlaang. Kasta ka di. Ala, maturog tan, friend. Sige, ang mangan ka pa'y Ay, sanan, nabsugak. Nagmerienda ak ngamin itay iti pagadalan. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Adaw ti minus Sabado. Kadwak dagi ti katrabahwak. Itreat na kami ti akin ko kay ti kumpanya. Sumurot ka? Ay, kwa. Adamot na ira na a seminar ko iti day tangaal daw, honey. Kasta ka di? Pasensya ka na niya. Okay nga rod. Maawatak. Amok ang maawatan na, honey. Wen. Sige nga rod. Taituloy ko kay Tararamidat. Bye! Bye, honey. Di kasano itan, pare. No saan asumurot ni Virgie. Sigurado nga rod asaan mat ang makasurot ni Ivy iti outing. Mabalin, pare. Anyat kayat masawan. Di, awisan ni Ivy. Awan mo't klase ni Ivy iti Sabado. Mabainak sa, pare. Bayang, siyak ti mangibaga. Awisak para kan ka. Sige man nga rod, pare. Barang igay ton, ti pangaklunan na kanya. No aklunin nak ni Ivy. Agblong atak, pare. Anya? Wen, pare. Agpadan anapintas dagiti nobya tano ka. Alala, di ka pa lamang namnama. Tanasak sakit ti mapaay, pare. Laglagi pa, agar-aram ka pa ilagan kwa na. No bilang tawang gasat mo kan kwa na. Masapol nga klunam da ita. Bagbagam tuman dagijay dua babaya border mo bakit. Apay manan ayala kay. Paritan man ida ngagpastra kiti lalaki dito compound ta. Kat, apay aya. Anya ko matipakibiangan ta iti dayta. Kat agbaybayad damat iti abang da. Sa nga ili da nga road, di da kat pastra kanan. Iparit mo nga raud. Idi damaw, nagululi makaalang. Pinalabas ka ti kanayon nga isa sarong karje nubyo ni Berje ditaw. Ngumita, ay, dua damot tayo. Pati ni Ivy, adamot tumboy, akaayan ayat nan. Agar-aram pa'y laday jaykin ni Ivy. Saan nakanupay ang nobyo kunana? Wow, imposible Kananya ko matipakibiangam kadakwada aya. Kan maysa, adamot nakamdan. Amudan tinasaya at kan saan. Patsyak asaan ang mailaw ang dagiti border ta. Di ka kadimadan akan lakay. Sana dahi tati pampanunutak. Di uray man kaagsikog da balasang, awang pakibiyang kadakwada. Basta jak kaya tadi iti pagaramidan da iti kalukwan, tamalas ti kasta. Malasin da kato'y balayain. Ahaw, jak mo ipalubos Ijirwar, ti pagampangan da, saan aditaw. Unay matikas ta sa umon lakay. Nakasingsingpet da Virgican Ivy. Kasta ka ti bagbagamon. Kaya agpay sumot ti bagbagak. Ay basta ibagam to timbagak. Nusanda nga agtungpal iti kayat kaw. Nasaysaya at apumanaw dalangay. At to'y ba, Jade? Agsyat ka?
Thank you, bro. Ano ba ni mainuman? Ah, Nabarta ka ni Jade Janos. Di mo ikan itiinuman na. kabailan na lang ta. Saan ka ni Jade? Kabailan pa eh. Talaga mo. Kabala. Sige. Bukang pa yung tibaso, pre. Ala, uray lag kidaman itinakaro abartak na. Kabailan na lang ta. Ang jingle. Kuyugan kan, tani. Di mo kabailan ti magnasiksi ka. Kabala, pre. Ops! Oo, anyan ay. Natumbakan. Nakaturo ka na dagos. Wait nga ron. Ipaidak pa lang dito at idog at ugaw dito cottage. Talaga ka di asan tayo pa yung agawid? Saan? Nabartak ti driver. Masapa tayo kanon no bigat nga biyahe. Anya? Umiyan tayo dito resort. Alag pa ti cellphone ni Jade. Tama nga numaragrag na. Hello, Ivy. Ayan yun, friend. Friend, saan kami ang makaawid? Masapa kami kano inton bigat, tanabartak ti driver, nakaturugan. Anya. Kat, pagturugan yung arudan. Ada cottage sa pagturugan mi dito'y friend. Ah? Kasta ka di? Kat, ni Janos. Okay mo't ni Janos? Ibagam ta saan unay nga aginom, ha? One friend. O sige nga rudan, friend. Agan-anad kayo dito, ha? Bye. Ay na, si makit man ti sikat ko ang naglaba. Ay na, ay nagrigat ka ti bumakutan ay ane, tinsamat lugan ti nobyo ni Virgie day jay nagsartang iti batog. Ne, iso ngagpaiso, tay nobyo ni Virgie day chay. Apay may, katrimwar matan ni Virgie anapan nagtrabaho. Hindi na nga taam mo, anapanan nagtrabaho ni Virgie. Ay, sabagay, adamot kit din ni Ivy ang madanon na dita. Agsangsangit ka, Ivy. Aping agsangsangit ka, nakaarakop ka niya, friend. Awan friend. Malagip mo man yung tinapalabasan niya. Friend. Ala, maturog ka kitin. Rabiin. Maturog tan, Ivy. Di ka agsangsangit. Tama iluyo sakla. Hello, bro! Ikasukuno ni Ivy. Tayin-tay mga nitirwar. Anyo? Masadutak ko marumorita, bro. Anya? Ay sus, di ka sadot-sadot. No kaya't magunod ti ayat ni Ivy. Di nakmat lang amin aklunan, pre. Kit aganos ka, di ka maupupay. Di ka maumuma, pare. At daki di nga ipakitan ti kinaanos mo nga agaram. Tapno aklunan na kan. Dagasanda, tasyak ti makamugan ka. Tulungan ka ni Ivy. Sige nga, Rod, bro. Pasensya ka na. Kadagito'y laang matkit di abulan abisi at. Wen, di ka madalagan, Virgie. Maawatak matkat. Oh, Kat. Kumusta ang dagita doon? Dahito eh. Nakaragraksak na nga ko'y kuyog. Umapalak nga ron. Ngayon, okay lang. Janos. Sige adapay papanan mi. Bye. Bye, honey. Ay, mababain ako ni itinopyo. Tunggal awisan nak arumon. Mairanamot nga daramida. Ngam sa nabali. Itala ang abulan daytoy. Inton sumaruno, masangok ton. Apag isuntumot ton ang makaturpos ni Ivy, iti panagagal na. Makaturog ako. Ha? Indumog ng Janos. Talaga ka di akasta ni Jade tunggal mabartak. Maturog adagusan. Wen, nalaka matamtaman ni Jade. Saan nakas kanya? At adumot nga amang ti ininom ng amsik ha. Saan mo't Ay, mabit lang Bayad akong tibil tayo. Tarumwar tayong dito club. Best wishes, Ivy.
Ivy, my friend. Thank you, Virgie, my friend. Congratulations, Ivy. Thank you, Jade. Congratulations, Ivy. Agyaman nak Janos. Ala, celebraran tayo ti panagturpos mo. It all you can, ha? Siyak ti taya ita. Agyaman nak manen Janos, ha? Nakasaysaya at kayo amin kanyak. Agyaman nak iti ado a sakripisyo yo. Oh, rugyan tayo nga rodon ti mangan, ha? Okay. Excuse me. Ivy! Anyat mapaspasamak iti gayam ko. Amang ano din na magustuhan ti taraon. Tinasayat, surutan Virgie. Ingka alalayan. Ivy, mabalin ka di. Ibagam ti pagsangsangitan. Itay ka pa'y aso manangit. Ngam di mo mat ibaga ti parikot mo. Rabiin, paturog tanton. Ngam di ka pa'y lagsao. Please, di na kumamat pagdanagan. Virgie, friend. Pagkawanan na kuma. Dagkal ti basol ko kan ka. Ha? Anyat kaya't masawan? Masiko ka. Anya? Sino ti amat isikog mo? Kat lakyan matyagar aram kan ka. Agsao ka, Ivy. Sino ti amat isikog mo kunak? Ni Janos, friend. Anya? Pagkawanan na kuma. Nailaw anak. Nagbasulakan ka, friend. Virgie! Virgie, pakawanan na ko, ma. Naglakatagkid daw iti pamakawan. Ngam narigat ti basta mamakawan latan Janos. Nang runa no tinagtalkam at tao ti mang traitor kan ka. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Nanaumakan kanyak. Apay at tipay mismo agayim ko tinangisukatam kanyak, Janos. Apay! Aklunak. Nagbasulak. Ngam sa pala kong matamawatan nak. Nagsapulak iti nang ibaw ingak iti riknak. Kabayatan ti kaawan mo iti danak. Saan nga umdas na itarason, Janos? No talaga ngay ayatan na. Naawatan na. Tauray sang paminsan lang ti panagkuyog ta. Inayat ka iti husto. Ngamjak pulos ni namnama kabalan naggaya maliputan. Pakawanan nak. Ang awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Jack yung gagara tinapasama. Jack kaya tinaramid ko. Imposible! Masikugan ni Ivy. Ngam kastapay laki rason mo. Kalukwan day ta. Agsasango tayo kada Ivy. Kat agpili ka kada kami. No asino ti ikalaisam. Itata nakasangon kada ta ni Ivy. Agpili ka, Janos. No asino ti ayatan. Ti ikalaisam kada kami kin Ivy. Agsao ka. Asino kada kami kin ni Ivy. Siya kwan no iso. Sorry, Ivy. Ngampilyak ni Virgie. Tayo so ti ayayatak. Sikat ipilyak, Virgie. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, Janos. Ni Virgie tinubya. Ngam ni Ivy ti masikaw. Nukasta. Pinagrigpon na idadwa. Ay, ha, nasikap mo day di alalaki, nukasta. Agasem day tangay. Ngam, gunggunada, tagaratikit da ngamin. Ala huston, kas kaman latukak anadan umanen. Makarengreng kamanen alaklakayan. Tila ibagbakam. Naitib ko lang aruden jay tao. Kas tapay ti ibagam.
Agtal na ka, tamangan numangagda ka. Agpaisumot ah. Ha, day tangamit ka tibagbagak iday. Nakakotsilaan. Ngem kasla dagraraman na kinubyaw. Ay, hoy! Shh, shh. Ay, bastos day di abak-bakitan. Kasarsaritak pailaang ngem pinanawan na kidain. Umakara kiti pag naedan, Virgie. Mag-asawa kan iti mabiit. Agdan na kayuntun ka ni Janos. Saan ka pumanaw? Agtalinaad ka lang dito'y. Apay, masakitan ka iti aramida. Tipan nakikalaysak ken ni Janos. Kwa, Makitam ti buong ati amin ita, Ivy. Siguro, nang namnama ka asi katipilian ni Janos. Tamasikog kan. Ngam saan? Siyak pailaang ti pinili na. Mangipanagnak at ibagim laang ti kinayat na kan ka. Iso adi mo rubeng nga ayatan ti kaskan ko na. Tama na nga lilaw tumatlang. O anya, ay ayatam ka di pailaang ni Janos. Pagtatak ko ng pailaang. saanan, Virgie? Naupayakan kwanan. Rumbeng laang maupay ka. Maagkalauna yan kan ayat. No pagtatak ko ng pailaang tikas kan kwa na. Awan ang painday siya alalaki. Umadanin ti kasariyo kan ni Janos. Wan, intun umay alawasan. Kat agsagana ka, taaddan to papananta. Sa dino, Virgie. Jonas! Agyaman tadda ka, Jade. Kunaklan o di mon patganti awis ko. Diyak kumakayat ti dumaray iti kasar no. Taklunag, aging gaitang. Nasakit pa'y latinakam ko iti inaramid mo. Ngam pilitak timang pakawan kang ka, bro. Pasensya ka na. Nailaw anak lang amin. Sorry talaga. Di tapay la panunutan ti may paman iti daytang. Awan ka di pa'y ni Virgie. Anyat orasan, aldawa na. Awan pa nga rod. Itay pa nga orayan mi. Anyan. Awaga mo na ati cellphone na. Naka-off mo ti cellphone na pare. Diyak makontak. Anya? Oh, tinasayangat. Pasukon mo langan iti boarding house na. Sige. Siyak lang timang sukon itinobyak pare. Papananta, Virgie. Agbakasyon ta iti probinsya danana Flavia. Anya, ngam kasariyo itan ka ni Janos. Agkasarlaang nga is-iso. Kasjay tirumbang iti manangan lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta, saan apod no ang makikalay sa kakan kwa na? Iti anya agapo. Kita man tinaramid na. Pinagrigpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Ngam siyak ti pinili na. Nga imbes kumaasi ka, tamasikog kakat nga rodan. Sa kalpasan na, di pa'y nakisarita apulos kan ka. Di man la nagkid daw mat iti pamakawan kan ka. Pudno dayta, Virgie. Manipod iti naudya pa nagsasango tayo. Di na kun kinasarita apulos. Nga uray iti text wano awag lakuma. Day tangarot ka. No kasta, napakawan na ko na, friend. Anya pingay. Kaslakabsat kan ko nakmanan. Sikat ad-ad na apilyak. Ngam tiyay manangan lilaw alalaki. Agyaman na, friend. Ni Janos ti umawawag. Hello? Hello, Virgie. Imbabay nak. Apay akastoy tinaramid mo. Mangilaw-lawan ka. Ladingitak, Janos. Ngem kayat ko lang nga iparik na ti saam nga imparik nam kada kami iti gayam ko. Sorry. Ngem saan kan nga ay ayatan. Anya, di kag sawi ti kasta. Tamabalin ka nga idarom itikas dyan nga inaramid mo. Sige
Padasam, Janos. Amangan no kayat mo mati maidarom. Ha? Ha? Pagparangan mi aginundawayam tigayim ko. Laglagi pam. Addan ebidensya, Janos. Masikugan ni Ivy. Isuad di ka agsig sigurado. Anya. Sige, tadapay aramidak. Bye. Ala, agtudon. Dagiti salapay mi kini Virgie matudwanan. Anay ko. Tipatong ko. Ay na. Naigaliskan balasan ko. Ay, sus! Umay ka. Tulungan ka, tumakder. Anay ko. Diyak magatagder na. Nagsagit tipatong ko. Ay, sus! Mabiit lang nga ron ta mga yabak iti kadwak amang bagkatkan ka. Itaray da ka lang ni di ospital tani. Masikog ka. Napukaw ti sikog mo, friend. Kasi ba't anak ko? Wan, rumbang laakasyam ti anak mo. Tawan basol na. Nga oray pinagtalikod ang ti ama na. Virgie. Ala, awatin ta tinagbanagan ti anak mo, Ivy. Anya ngay, saan mo mat ngayong gagara? Ay, panunutom latan analapit. Saan aparakan ka ti ubi? Agyaman ako, nay, friend. Itilikodan tinaramid ko. Ada kalatamang baybayabay kanyak. Di nagbaybayan. Mabalin ka di mat nga ramidag ti kasta. Saan to, Apolos? Talaga nagsayaat ka unay agayam. Kan agyaman ak matitipan ang pakawan mo iti nagbasulak. No sa bali laeng, nalabit, linaksid ako nagayam. Asino ako maasaan ang mamakawan? No maminsan, talaga narigat ti mamakawan. Nga manya ngay, ket tao tayo laeng mat ang makaaramid iti basol. No ti Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din. Wan, friend. Kat iti amin a panagbidot. Adalat ta adal a mapidot. Kat agserbi nga adal kanyak day dyan na pagtang iti biyag ko. Wana Efi, kat manipod ita. Lipatan tan tinapasamak iti kalabas. Kat mga baruanan tamanan. Agpapiksa ka adagos, friend. Taas ikaswam ti panag-review para iti board exam. Wan, friend. Promise. Ikagumaak ti maadan adagos iti trabahok. Kat agyaman akmanan. Patpatgan ka unay agayam. Patpatgan ka mat, Ivy. Biyag. Di tao. Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka day kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Bareng kastan tumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Bareng makarana tayo iti nangina presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala. Umadayo kan dito'y. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunak tumat ngamin asaan kan ama panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na kamanen. Ay, wen nga rod lakay. Agbabawi aka na pan ichay. Kayat ngamin ni nanang aging nasidad kami nga agkabsat. Di na kayat nga adda mi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wen nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, saan ta na pagsaritaan day ta banag? Tikit di pagsayaatan dagiti mulat at ipanunutan ta. Sapay lang ko mga ron. Tamairanay tinapinta sa presyo into nagapit tayo.
Tapno makabayad tamatin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni Manang Ami. Wan nga ron. Di ka madanagan. Asikaswak ang naimbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay. Tapno da pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman na, kaputa na saya at kang asawa. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mula ko na. Ah? Talaga naglaing ni bagat ko ah. Amumlat tanoan niya tiket ko no kastoy amal pasti pandangan. Nasaya ta si marungkar ka dito'y balay. Ami, anak ko. Imayak na ang taitid ko to'y abastuyo. Apay, kasla da ibagayo. Kaya't kalaang nga palagipan. May papaniti kabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nang maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidag ko na ah. Amok, nadagsen ti daram ken kwa na anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Iswa ka na yung tinasaya at itimatang nyo. Nga awan pa'y mo't aramidag ang nasayaat. Kanayo na dagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat anak ko? Kaya't kulaeng agbalin ka na sayaat. Isu nga isursuro da kay ti rumbeng aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan an nasaya at ti kasta. Da kayong tumutlaang tagtinulong. Nang runa inton awan akon. Tanya kumamot nga iti maitulong dayjay marigrigat kanya. Ay na di mo sawan ti kasta. Di mo kumatagibas sitan unay ti kabsat mo ah. Laglagi pumakabsat mo tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa'y ti mapaspasama. Ay po na nang amok dayta. No apay ngamin nga isupay tinapalin na kabsat ko. Naragrag sakak pa'y kuma. No sa bali lang tinagbalin na kabsat ko nanang. Ame. Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay. Apay ka di mga nag-imin eh. Papanam kabagis! Mapana kidya pantarmanang. Agaladak kano ijay. Tapno maprotektaran dagiti na imula ang mais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kasta aya. Wan manang. Inakitan. Tapno san una ang napudot ti darang tinit. Ay, katuwan na aading ko. Ang asino tinagpamulakan ka? Ni Ami, wano ni Agustina. Ni Ami manang. Pinamulaan na amin. Anya? Ang nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apatitiko ko ti adi na kat pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti kuna na ngamin kat kukuha na laing ti dagayo ija pantar. Anya? Ay, impakat man nga tan ni Ami ti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam lang ti anak mo manang. Narigat no agawan na ti kabsat na, idinto tagpada damit nga anak mo. Wan nga rod ay talaga kasaritak to ni Ami maipapaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapana kon, tapno sa anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman anak manang. Adto ti kapiyo nanang, agkapi kayo kabayatan ti panagin ni storya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagaray yo. Nakasapsapang may malatiw kayo diti balay. Ama mo kayo nanang. Saan dak nga umay danunan diti balay no saan napatid ti gagaray yo. Ay kwa, umay kukumadamagan. No nagsarita kayo ken ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day iti kamote kan mais. Sigurado nga min anapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day ja apaset ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo maipapan iti day jay. Inton sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mo't ano sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay,
Una yan ni Manang. Talaga di nakikabkabilangan na kapsat na. Gapoy tikas di nga aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyak to ti makisarita kan ko ana. Jak kayat nga agriri kayo manan nga kapsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklangan ti basi tatalon mi? Amok nga minasaan nga agpaabak ti kapsat ko. Kat amang ano da kayo kit di mo ti agrikyar. Angam saan amabalin ti kas jengar aramidan ti kapsat mo. Masapul nga agsarita kami kan ni ame. Apay nga da kayo dito'y pantar, nanang. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kas nga adayo ti pagnain nyo. Kaya't ko lang amin napankan, no pudno pinamula amin na pasito'y daga tayo dito'y pantar. Diyo kilibak, nanang. Ngam, anya kumaita. Itad kunto ati bingayo iti paset para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amanggagan kan ka anak ko. Anya nga ron niya ti kayat yung ibagak, nanang. Ame, biningay ko iti talo apaset dayto adaga. Apay pinamula amin. Ayan nga rod itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kung naktupay kat, nanang. Dayjay manen nga Agustina tidakdakamatin nyo. Ang tapno ibagak kada kayo, nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Gaputa sayang numabakante. Sanda mo't laang as asikaswan? Tas sadot da nga gasawa? Kasano kumama si kaso da kat pinaaladam meten. Nanang, Agpanunot ka man itinasaya at anak ko. Saan ka kumangagbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pa'y? Ya! Manang! Apeng agtungpa ka ngay. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Ila, diyak ka mo tibagbaga manang. Anya ka din may tasasawam. Sipod ka, ubing ta! Sika na kanayon tinasaya at kadatatang kananang. Aging gaita nga adan bukod ta pamilya. Sika latta ti bida kan ni nanang. Kan aging ga iti maudi nga angas na ditatang. Sika latta ti bida. Sika latta tinasayaat. Idinto ta syak. Kanayon na dakasak. Ala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpadat ang ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana po no dayta. Sika laang ti kay-kayat. Kan ipang pangruna da. Kuma, saan lang nga na sika tinagbali na kabsat ko? Ala, saan kumamatakas na tibagbagam amanang? Agpinatagta kuma. Tandudwata nga agkabsat. Tanusyak talaga patpatgan ka kabsat ko manang. Dura amin nga ibagbagan. Style mo man. Bagay, at iti danom, uminom ka. Agyaman na, Karnel. Ala, gusto tayo na panagsangsangit mo. Amang ano dumikarti sigod asakit mo. Kakaisuna anabayag asan adimik di ka. Unay mat nga minan ti kabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanyak. Dudwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo ti gapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni manang ami. Agim-imon kan ka. Gaputa sigun kan kwa na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam sana pud no dayta. Atap na lang daychay. Ngam kit di. Agpada kami nga impatagdanan ng kantatang. Ala, bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugura ti parik na anakin ka. Parik na amlat tayo iti ayat. Di mo tutupan di kapsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anya tar aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni iseng akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam kanakan.
Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot kamay, di nag-enjoy kamat kuma. Sana puro trabaho lang ti sangsangwam. Ikamat ti panawan ti bagim, kan ti pamilya maa. ngam, dakes ka di ti ugalik, Uncle. Ibagak ti pudno. Gamsapay la kuma, tadi nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akabsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akabsat mo. Uncle Noel. Iso ati makunak, ipatag mo met aja kapsat mo. Ag pinatag kayo. Di mo gurguraan. Taawan sa bali nga agbinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat? Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa din nakitkita di kabsat mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Makumi-kumak ngamin. Gaputa madama ti panagapit mi kadagiti bunga ti mais kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma. Tamangan no matangkenanen dagijay. Apay, anya ti marikrik nayo aya. Masakit kayo kadi. Ipan kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanyak kumapsutan. Amay, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kayat ko makita. Kayat kayo makasarita. Dayta ka ti madi kada kayo, nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina ti awagan nyo. San lang arudin nga umay sumarungkar. Ngam isulat tamat ti sapsapulin nyo. Nasayatan ka kalito'y balay ni nanang manang amin. Ah, Kaya't kayo makasarita to Ah? Tanya ko mga iti bagam kanyak si ka, Arnel. Nanang, manang ami. Sana nakasarsarungkar dito'y na Agustina. Gaputan na idalitan. Anya, apay! Anyat makagapo! Dimikar man ti sikot a sakit na iti puso nanang. Anya! Ay na, di anak ko aya. Ang mapay ngay talang ngayon pa ka mo, barok. Pasensya kayo nanang. Ay, Di na kayo't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok kada kayo ti kasasaad na ita. Marik na kamin. Amang ano sa anin nga agbayag tasawak. Gaputa dimikar man ti sigot a sakit na iti puso. ay na, di anak ko aya. Nakakaasimat. ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday di ospital, ipag. Aday tatasawak nanang. Manang ami. Nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapat ken kuha na nga aparato. Nakakutkot tong matan ti kabsat mo, anak ko. Ay na, nakakaasimat. Nanang. Nanang, Nanang, manang ami, apay nga da kayo dito Bakit? Pasensyakan. Ngam, karbangan damot ang maamuan ti kasasaad mo. Arnel, saan ko man ang masapol ngayon pa kamom? pangaasimading ko. Agpaimbag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag na ka unay, anak ko.
Anya ti pampanunutam ame. Apay ama ikulkuleng ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang, adu abanag tinaamiris ko iti pan nakakitak itay iti lang ati kabsat ko. Anak ko. Kinagurak ti kabsat ko iti kalabas, nanang. Pinagimunak namin. Ang amita. Maamiris ko ti bindot ko. Di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatagmi iti daydi amayo. Uwin, nanang. Maamiris ko itan. Nga iso nga inas asikaso yung unay idi ti kabsat ko. Tadagayam sakit na. Tsak amo, nanang. Ay, wan. Sigudan asakit na dahin chay. Ngam di mila imbagbagakan ka anak ko. Iso pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uwin, nanang. Maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kabsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alanganang. Milagro ti kasapulan tayo, nanang. Mangnam na maaklat ka, ame. Sa anak asumuko. Kayat ko pa ay makadenay tinapaot ti kabsat mo. Uray siyak, nanang. Kayat ko pa yung makaden na ti kabsat ko. Nagadudag iti nagkurangag ken kuana. Sana ka nagbali na nasaya at agabsat ken kuana, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Tulungan nak nga agkararag para iti kabsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na pigsa ka manen, kat kanayo na meten ti umay dito'y talon. Amangan no makapadakas iti salon at mo, no kanayon ka mabannog. Ay namanang, adadang agsakitak nagigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang tibalon ni Arnel a pangaldawan na. Ading ko. Kung naglanusan da ka na makadana, gapo iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos manang. Pinapigsanak manen. Kan saan lang nga dayta ti parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga agkabsat. Ay na, uwan ading ko. Kat rombeng nga agpinatagta. Gaputa dudu atalaing kat nga ron nga agkabsat. Agrambak tayaw gapo iti panagimbagan ti kabsat mo, ame. Uwan, nanang, katamuyo, nakaragrag sakak. Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Wen anak ko, katagyaman akmet, tanagbalbaliw kan. Uwan, nanang, tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kabsat ko. Linipat konti kinaagom iti panunot ko. Nanang, manang ami, umay kayon tamangan tayon, naidasaran dagiti taraon. Wanading ko. Ala, nanang, umay kayon. Sige, intayong arudan. Biyag ti tao. Nasaya ata si mangput kayon, lolo. Ilutwandak ko maitikanak. Ngamin mabisina kon. Anya, Itay pa si mangputa kan nagkapuy di pagkadalan. Gamawan mo't naluto asidaan. una yan. Dukasta saan pa yan nakalutaw, tinam. Saan pa'y lolo? Ay, Agday di sila na nakaturog. Ririingak ngam. Di mat mariing. mabit lang nga paw. Siya ko, ti mapanagluto iti makan. Wan lolo? Anya ka matad anak kaw. Rumbang ko mga sikasum ti anak mau. Anya matan. Agreeing ka matan iti kaya kayat mau.
tatang. Awang mo trabaho. Isungawan pa ka bandugam. Ilutom ti anak mo Sumang patanaga po iti pagadalan, awan ka na nanalutaw. Ay, pasensya kayon tatang. Naiturog ko mat ngamin itay. Dahil ta silpon sa ti pakapoy-puyatam. Ni tatang mat. Ay pangaasim man. Panunutan mo ti obligasyon mo Saan ko kumangay bagakin ka ti kastoy? Ngam saan lanam na minsan ang nadanunak ni Leia ang mabisbisain. Gaputawan na luto amakan. Maya karak iti destino kita abulan. Iso anas ken nga ijay tayo ay andananang ang makipagnaad. Kasta ka di, ay na maragsakan ak unay iti dayt talakay. Ngamin, maya si dagak kini kayla agayim ko. Ang ayos laken ka, nga ijay ay andananang tipagyanan tayo. Awan parikot iti dayt talakay. Nasaysaya atin nga ijay tayo nga agnaad, ngam ti agabang tayo. Sige, nasaya, tamayat ka iti singasing ko. Ngam kasanon ti panagadal ni Leia. Awan parikot iti dayta bakit? Apag isumutin na bakasyon da. Isu nga ijay ton nga aginroll, iti sumarunong nga eskulyer. Lukasta. Ijay kayon nga agnaid, anak ka. Wan tatang, ngamin, ijay matan nga agtrabaho ti asawa. Kastaya. Ay, Olivia anak ko Di ka kumamasayer iti dahito nga bagakang ka. Ah, Pangasem, tayo ton ada kay ton ijay. Tumulong kay ti trabaho iti nagtibalay. Ay, nakababain ka ni abalayan. No aramidem ijay. Ti kasiter aramidem dito balay. Nga agriing ka iti anyaman nga oras akayat mau. ni tatang mat. Sana dakes ti pagbagat. Pagsayatam day ta. Ngabin, adda obligasyon maun. Day ta ti panunutom. Mangan kapay anak ko, sakbe arumor ka mapanagtrabaho, nagluto akon iti pamigatan. Ha? Awon gayam, saludsuden ka man anak ko. Apay, sigod ka di akas jay ti ugali ni Olivia, nga agreeng no kay kayat na. Di na kay man la mailutuan iti kaninyo nga agama, kan balunan nyo. Nanang, Awan mati pakabanbanugan na, tapno mala daw nga agreeng. bayan yun. Agring latan no kayat na. Anya, Kasta tinangag mo nga ibagbag at ikatugangam? One friend, iso akas taunay tirurod ko itay. Iso anapanunot ko ti umaylaangan dito'y ayan nyo. Amangan mo't ngamin no saan ka tumultulong iti balayo. Anya asaan? Naginawak mat sakbay ngay mayak dito'y. Ay na, amo mare. No makipagnanaad kay ti katugangam, masapul nga agagat ka. Sana mabalin amaldawan ka mariing. Ngamin, adda talaga maibagada. Amangan no jak maanusan ti panagniw-ngiwat da bakat. Masong batak da jay. Ay, day tati di mo aramidan mare. Ay na, saan lang nga si kati kababay no aramidam ti kasta? Nakarkaro ang nakababain ti asawam. nay, apay nga itakalaang Olivia. May sal daw nga awan ka dito'y balay. Naurnungan dagiti murang nyo. Anya? Imbes kumamat nga ilabaam dagiti agamam, kan ilutwam iti kananda. Saan may taday tala pumana syarter aramidam. Anya? Ha? Apay nga min aya aman nakibiyang kayo. Ultimo murang pakibyangan nyo. Anya, nagbastos kan asumong sungbat, Olivia. Saan nakasumungbat iti kastoy? No saan kayo kumaaman nakibiyang? Awan bibiyang yo nga uray sa nga sako ti murang mi. Ipalundri ka no masadutak nga aglaba. Anya, Diyak to pa'y pagparikutan ti murang mi. Ha? Manakibiyang kayo. Makapasuron. anya. Ay na, sobra ti kinabastos jay asawam, Ruben. Kabailan nak asungbatan. Nanang, Jak maanusan ti kabalay akas kankwana. Iso amang sapul kailangan iti pagabangan nyo. Iti kasta, masursuro na mat nagiti trabaho diti unag ti balay. uwan nanang. Kinapudno na, dahil tati plano kita. Nasayat nga raw no kasta.
Ngamen, no dito'y kayo laang amangan no jak makapagtepal kat anya pa iti maisawang ko kankwana. Rumbang laang amang sapul ka iti apartment lakay. Jak kayaten ti makipagnaod ditoy. Hindi ka madanagan. Iti sana mabayag, makaakartay mo ten. Nasaya at nukas na. Ngamin, no ipapilit mo adito'y tayo lata, agsina talangan. Anya? Sa anak amabutang amakisinakan ka, tandaanam dayta. Anya, imakar kayo gaya man, Mare. Wan mare, medyo adayo kami matijay ayan ti ina ni Ruben. Di nasaya at no kasta. Maliklikan nyo tag sinong ba? Ay na, pudno dayta nga imbagam mare. Ayun gayam, ang mga nuad daam mom amayat nga agbalin ababonan. Ha? Ni, asino tag kasapulan? Asino kumapay ngay? Siya ka. Anya, mga lakay ti babaunan. Wan mare, itikas na, adda mga sikaso iti amin iti apartment. Ay, unay kan, Mare. Awan mo ti pakakumikumam. Kabaalam mo't nga aramidan dagiti trabaho iti unag ti balay. Wan, ngamawan parikot nga oray mga laak iti babaunan mi. Ngamin, dakkel mo ti sweldo nila kay ko. Nembang nga oras mo, nana? Ay, kastamat kan ka, ma'am. Imay kami, gaputan ako na ni kailang agsapsapul ka kano iti panggadam. Ay, ipudno day ta, ma'am. Ngamin kapampanaw ko lang iti sigod ang nagtrabaho. Kasta ka di, abangan no kayat mo ti umay kanya. Trabaho lang iti unag ti balay ti trabahom. Kanawan ti baby nga awiram, dakkelan ti anak ko. Ah, ay iwan, ma'am. Mayatak iti day ta. Agyaman ako nay, nana. Kastoy ti trabahom, nana. Ilutwam laang iti masapa dagiti agama. Ah, wala, ma'am. Kan ibagakmatan kan ka, dagiti rumbang asaan mo nga aramidan. Jak kayat ti man nakibiyang abbaboonan. Nakasagana mo't gaya man ti makan. Ayaba mo ni nana, tagigiddan tayo mangan. Ay nasaan? Manganday jainton madamdama. Kalpasan ti panangan ta. Anya? Ay, saan Basta gigiddan tayo mangan. Saan ko nakmat? Siya akong timapan mangayap kan kwa na. Sigurado ang mabisinan tayo jay. Ni, apay nga kastamat ng tararamidam iti babaunan nyo, Mare. Kasanomat ngamin, man nakibiyang. Kanayon ko amatiliwan akasasauna ti asawak, kumpurmen sa ti pulpulong na. Anya? Amumatan kanya, jak kaya ti kasjay. Ay na, day tao galim ti rumbang nga ikatamare. Nga minsan na nasaya at day ta. Kat no nagsingpod day jabakot. Kat mamati ak ngawan sa bala kay papanan teraramidan na ijay. Ay namare, jak lapat yan. Talaga ang mabuisitak iti day ja ababaunan. Nagbanglutiin luto ni nana ana si Dana. Ay, mangan tayon bakit? Manganta, duata laang. Ah. Manganto ni nanaanay tun madamdama. Anya? Ay, ayabang kitin. Madimot ano kasya mang mangan ngag may maysa. Ay naawan parikot iti dayta. Ngamiin dagiti babaunan na irwam da amangan ngagmay mesa. Ala, siya kung timapan mangayap kan ni nana ana. Saan ko naklangarudan? Mom, nana ana. Magusto ak launay ti panaglutlutom. Ay nahagyaman ako na sir. Ti awanan bain abakan. Sip-sip at talaga. Mala, ituloy tayo ti mangan. Tanay, indak agtrabahon inton madamdama. Awan sir, katagyaman ako unay. Hoy, si kaabakat. Itipay mismo asang wanak at talaga nga ipakpakita mga awan respetong kanya. Agasam, nagmayat ti panagis-isam mo ang makisarsarita itasawak. Ay, Ma'am Olivia. Awanan kay tibain. Ti kunam, jak makadlaw. Agkursunada ka iti asawak. Bakbakatan kalangarudan. Ani, apay nga yakas na ti bagbaga, ma'am. Awan mo't madingar aramidak. Ulbod! Awanan kay tibain.
Imbagak lang nga roden ken ka. Asaan ka makigidgidan kada kami amangan ngam imay kalata? Inayaban nakmat nga rod ni sir, ma'am. Ta sumungbat ka pa lang. Oh, adita! Kanam amin dayta inlutom! Total! Agbibisin ka! Sa dino tinapanan ni Olivia, nana, Ay, kwarim warmat itay, sir. Ay, jak matan din na, magno papanan na. nasaya, tanadanon kayo dito yung agmay-may sa nana. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, sir. Ada ka der aramiden ni Olivia, asaan na nasayaan? No kasya ada kailangang timabat-bati dito balay. Ay, Ibagayo ti puno nana, di kay madanagan tasyak ti makamukin ko na. ay, ang mga nuad adda makapungtot kanyak ti asawa yo, sir, no ibagak. Saan? Siyak ti makamukin ko na, nana. Ay, ay, jak man amukan kwa na. Takas ta unay ti pungtot na. Nukas diya makisarita akan ka. Pagsasawan nak, intun kuan, no saan na makontento, agkabil kantong paan nak. Anya? Ay. Ala. Kasaritak to ni Olivia. Amo mare, nadlaw ko kan kakadakkel ti nagbaliwam. Manipod nagasawa kayo kan ni Ruben. Ha? Nakunak dayta, ngamin, sigud mo ta saan ka akasta. Anya? Ay, sabali ka ngamin itan. Idagtrab-trabaho ta pa'y kasbabaunan idi, saan ka mo takasta. Ang imita, ay, nakauy-uyong kay ti babaw ninyo. No right ko. Ken amok abasol ni nana ana. Iso ang maaramid ko tikas kan ko ana. Ha? No sigud man ababao na nakidi. Saan itan? Rumbang laang nga agtungpal kanyak. Gaputa siyak ti amo na. Bakit? Saan kumamat akas tatir aramidam ka ni nana ana? Anya? Istrikto ka unay kan kuana. Saan na nasayat na tangar aramidam? No siya awan ti parikot. Di mo ibaga tikas na. Ngamin, inaldaw nga awan ka dito balay. Siyak ti kanayon ang makakikita iti garaw na. Anya? Iso adi mo apresyaran amin at trabaho na. Mapukpukaw ti wallet ko, nana-ana. Awan sa bali ang mabalin ang mangala no saan asika. Ay na, ma'am, awan inalala ka walit. Kan may sa anak ngay muno nagiti silidiyo. Ulbod! Amom naglaing ka sumungbat. Tunggal adda ibaga, sumungbat ka dagos. Apay, gapu ka dita na saya at ti asawa kan ka, iso akasta ka. Ay, ini, saan mat, ma'am? Itad kumat ti husto asweldom. Ngam apay atakawan nakpay laang, ha? Ay, awan mo't talaga ti inala ka walit. Mamati ka kumamat, ma'am. Lob-lobos kan! Anay ko. Anya dahi tangar aramidam, Olivia? Lakay. Itayak pa'y langad da itayan tiri daw. Iso anang kudagiti bagmagam. Apay ngagpabasol karatan. Apay. Nakitam ani nana tinangala iti wallet mo. Awan sa bali ang mga alano saan niya iso? Aglablabes kan. Tratuam ko may tinasaya at ni nana ana. Ngamin, sakbayan nagasawa ta. Sigud akas ta ti trabahom. Sana ya? Anya? Iso nga amok nga amom tirigat ti kasto at trabaho. Iso asaan kumamot akas ta ti tratom iti babaunan. Ngamin, nagtaod ka iti kasta kinakurapay. Anya? Ala, sapay la ko ma. Tama amiris mo dagiti imbagak. Biyag. Ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, perli ading ko. Total, awan mo tun ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumataw manugot nga isupay la ti mangi maneho iti check manang Arlinda. Di ka madanagan, perli ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at serik. Sigurado nga manugot day jay amang imaneho iti kotsel. O sige,
Kasaritak to nga rod, apaman ang makasangpot ti balayo ni Bayaw Jeric, manang Erlinda. Wena ading ko. Ala, urayan biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, ana. Nag-resign nga min je driver ko, Bayaw Jeric. Hmm. Sapay la ko mata matulungan na. Si kapay la ti mangimaneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipag Pearly. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumbang pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayaat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign je driver ni Pearly. Iso si kapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen. Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan na ngam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wen lakay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsim ipag Pearly. Wen Bayaw. Upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom di sigod ako tsim? Wen Bayaw. Pasensyakan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito palay. Tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Saanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dituyin Agpulusak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging ka ita, awan pa boyfriend mo. Bayan pa'y la dayta boyfriend dita Bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makinayat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isasam ko maki-boyfriend Bayaw. Ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka lang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglahad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka Bayaw. Sa anak nga ulbod. Isan mo pa'y lang kat makapainlaban. Agsabdan ka man mo't dita Bayaw. Tikit di pa nagmanehom ti into naram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikal ka diti boyfriend ni Madam Purdy? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Patinsya kan sir Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para inaw dito yung restaurant ni Madam Pearly, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehok lang ti kotse ni Ipag Pearly. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tinadya tomboy. Kunipag, nalay nga agistorya Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka no ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot day jay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito restaurant ko. Nadlaw ko man ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo timangan. Amangan numabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulak-lakit di kinima ng Erlinda. Anya? Sinalbag kamot pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay kat agaplay ka
Saan asyak ti pangibagaam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo, Apurli. Ay. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti panagkuyog niya, pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Pumapalak lang amin kan ka, pare. Nabayag gaminin na kurso na adak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan na, pare. Mabayinak, met. Anya ko mo ti pagbainam. Nasingpot mo ti ipagwa. Bak na ngamin ni Pearly. Ano ti negosyo na? Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursunadam ti ipag ko. Ingka agdato na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Perli. Ala, Jeric lakay. Nagadumot tinda ito yung makmakan. Inted amin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dan ko kan na. Iso amak makanti inted na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uwin. Nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kasta makabannog mo't ka ti agmaneho. Uwin na bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nangruna ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasam, talo ti restaurant na. Awen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti as asikaswan na. Ni, nagsapakan ngay mediti balay, bayaw Jerry. Uwin ipag. Kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso akong diti balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkay warapay la dagiti usar ko dito balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot dayta ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kitin. Tasya akong di makamo kadagiti nakawara apang papel. Awan ti rumba nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni Ipag Perli? Wasan. Agdat-daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, pasansan ba't tingaw may dito yung restaurant? Isa, kunak, agdat-daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari bak nang lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, matapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nanday ta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo na tinapatigan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay ayaten ka, Pearly. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Diyak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Mawatan ka. Ngam sana ka mapukawan ni tinamnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Diyak pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaulimek, pare Jeric. Imay ka dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ay, kwa, pare Renz. Magitam. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo taginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kay tigatang mo. Mas dawak man kan ka, pare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Pearly iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang, kani, pare Renz, sana ginom. Anya? Pasensya ka na.
Naimasan mi man ti nag-shot kani pare Renz. Diyak na putan ti naglabas ti oras. Ala, agi na kang narudan. Amok ana bannog ka. Wen, bakit? Agi na na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Una ka lata na matulog. Sana pa yung agtuglap. Naskan ko maturog kan. Di ka agpuyat, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Aday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Ngawan pa'y na isuro kun ka. Alang nga rod, mapantan itayan ti kotsek ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro, ngam nalaka magayang bayaw. Wen, inal daw ka lang ag-practice at no makabisado tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon ti na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag, Pearly. Ape nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin nakipag. Ngamnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amok abasol da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanan nak. Ngamday tatipod no marikriknak. Bayaw? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Wan ipag. Di na ko magurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kayat mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikrik na. Ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka ding agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatag ti pagsaritaan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dito asasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Idi ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan jay pagbagakan ka pare. Anya nga ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak pa rin, Renz. Kasano ti pan nakaamuna nga da relasyon mi kanit Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita ka na kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Winusan. Ang mga nulimod ang nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae pare. Anya?
Tiambom kat saan nagpalpaliiw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na tigaraw yu ko ni Perli kapsat na. Anya nga tatiramidak pare. Mariribukan ako na. Diyan mo pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Linda pare. Nasulisog ak lang. Iso ka siya tinapasamak kada kami ka ni Perli. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak pare. Nalaos ti pa nagbabawik. Awanan ka itibain akagpat! Pagawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko, tigaraw yu ko ni Jeric Perli. Limod a sinurot kayo itinaminsan ngal daw. Manang. Sa bali, tinagparik na kanyak, idi ka na yun, amarabyan ni Jeric nga agawid ija balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, tipan nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na edakla ang itisan, unay nga dayo. Nakita pa nakin nagkiwatwang. Ha? Kabailan na kaya malukot. Kapoy ti daytoy nga inaramid yung. Di kay tumapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya't amakita. Pakawanan na Linda. Sana na maulit ti inaramid ko. Nagtanagag kan ka, ngamlino ko naklaan. Erlinda, Nudak no nasingpit kan mapagtalkan ka. Ibsan mo't kayam, Jeric. Ikaw ba na nagkaya malukwan? ikanak pa'y kumaiti may sagundaway.